Tekereza perezida w'igihugu cy'igihangange ku isi yigamba ko yarangije intambara yisha abantu miliyoni 15 baciye imitwe mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihe nyamara amasasu ari kuvuza ubuhuha, imirambi iri gutoragurwa n'indege z'intambara zikomeje kuzenguruka mu kirere cya Kivu. Uyu munsi rero turajya imbere mu mitima y'ibanga rya diplomasi ya Washington, tuvumbura ibinyoma, ukuri kujya hanze n'imikino ya politiki ishe inyuma y'amagambo ya Donald Trump ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese intambara yarangiye kuko nk'uko abivuga, cyangwa n'ikinamico rya politiki? Kurikira wumve ukuri batakubwira. Baje kubasuhuza nshuti mudukurikira umunsi ku wundi kuri channel yacu, channel yanyu Pilot News TV. Tuba twabazaniye isesengura ryimbitse kubibera mu karere k'ibiyaga bigari, aka karere gakungahaye ariko kamaze imyaka ibarirwa muri za mirongo menekamo amaraso. Muri iminsi rero umwuka wa politike ku rwego mpuzamahanga wongeye kuzamuka, ndetse urujijo rwabaye rwose nyuma y'imvugo nshya ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu buryo butunguranye kandi buteye urujijo. Trump yashimangiye ko ari we mukiza w'akarere k'ibiyaga bigari, yigambye ko yagize uruhare rukomeye rudashidikanywaho mu kurangiza amakimbirane yari amaze igihe kinini azengereje cyangwa ahari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe by'intambara yeruye. Ariko si ibimenyetso biri ku butaka by'intambara biravuga iki? Ese koko aya makimbirane yararangiye? Reka tubisuzume, tubishyiremo amaso, noneho tubisesengure, dushyire mu gaciro. Reka dusubire inyuma gato turebe aho ayo magambo yayavugiye. Byabereye mu kirere, ni mu kiganiro kidasanzwe Trump yagiranye n'abanyamakuru ari mu ndege y'akazi izwi nka Air Force One. Yaravuye mu nama ikomeye y'ihuriro ry'ubutabazi mu bya gisirikare NATO yari imaze kubera mu gihugu cya Turukiya. Ubusanzwe iyo umukuru w'igihugu avuye mu nama nk'iyi abazwa ibibazo bireba Uburayi na Amerika, ariko ibintu byahinduye isura ubwo umunyamakuru yamubazaga ku kibazo cya Maria Corina Machado. Uyu Machado ko atamuzi ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro muri Venezuela. Hari amakuru yari amaze iminsi acaracara ko nyuma y'uko Maduro akuye ku butegetsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije Machado utuye mu buhungiro gutaha iwabo muri Venezuela. Trump mu buryo bwe bwihariye bwo gusubiza yahise anyomoza aya makuru yivuye inyuma. Yavuze ko atigeze afata icyemezo cyo gukumira Machado, kandi kugira ngo ashimangire uburyo amukunda yatanze urugero rutangaje. Yavuze ko Machado ari umuntu mwiza cyane kugeza naho uyu mugore wari wegukanye igihembo cy'amahoro ya Nobel yemeye kugifata akagishyikiriza Donald Trump. Hano rero ni ikibazo cy'u Rwanda na Kongo cyinjiriye mu kiganiro. Wakwibaza uti ese Venezuela ihuriye he na Kivu? Trump yavuze ko Machado yamuhaye icyo gihembo cya Nobel ari ukamushimira ko yahagaritse intambara 8 zikomeye ku isi. Trump yagize ati, narangije intambara 8 harimo iyo ya Azerbaijan. Tekereza ku ntambara narangije 8 harimo izari zimaze imyaka 30. Urebye muri Kongo n'u Rwanda narayihagaritse nyuma y'imyaka 14 abantu miliyoni 15 bishwe bakaswe imitwe. Aya magambo akomeye ya Trump, miliyoni 15 z'abantu bishwe bakaswe imitwe, ni imibare iteye ubwoba kandi ni imvugo irimo gukabya kwinshi kujyanye n'imiterere y'imvugo ze za buri munsi, ariko igaragaza ishusho y'uko mu bwongo bwa diplomasi ya Washington babona intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo nk'iyageze ku ndunduro bitewe n'uruhare rwabo. Ariko se yishingikiriza kuki avuga ko intambara yarangiye? Iyo Trump avuga ko yarangije amakimbirane y'u Rwanda na Kongo, abishingira ku masezerano y'amahoro akomeye cyane ibihugu byombi byashyizeho umukono mu murwa mukuru i Washington mu mpera z'umwaka ushize ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Aya masezerano yarategerejweho byinshi, yari yahawe inyito y'igisubizo kirambye, yashyiragaho umurongo ntakuka wo gukemura amakimbirane n'umwuka mubi byari bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Kinshasa. Inkingi ya mwamba y'aya masezerano yari iyihe? Kwari ugusenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa, wambikwa ndetse ugahabwa intwaro na leta ya Kinshasa. Hanyuma ibi bikajyana no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zidasanzwe u Rwanda rwari rwafashe kubera ibitero byarugabweho.
byari byumvikanweho i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibyo byagombaga kuba umusingi wubakirwaho mu bindi biganiro bya Doha byagombaga guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23. uyu akaba ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahejwe ndetse bagahigwa bukwari mu gihugu cyabo. Gusa bisa naho icyizere cyaraje amasinde, nubwo Perezida Trump yigamba intsinzi, bisa naho ikibazo kikiri kibisi cyane ndetse amaraso akomeje kumeneka. U Rwanda rukomeje gushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye kutubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington. Leta ya Kinshasa yananiwe cyangwa yanze gusenya umutwe wa FDLR kuko uyu mutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda ukomeje gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo RDC ku rugamba, aho bahanganye n'ihuriro rya AFC M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Reka tuve mu biro bya Washington no mu ndege za Air Force One tumanuke tugere ku butaka bwa Kongo ahari kuvugira imbunda ziremereye muri uku kwezi kwa Nyakanga turi gusoza ndetse no kwa Kamena twarimo. Uyu munsi tuvugana imirwano ikomeye irakomeje hagati ya AFC M23 na FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bitandukanye bya komine ya Minembwe. Mu mpera z'icyumweru gishize gusa twabonye isura nshya y'urugamba. Abarwanyi ba MLDP twirwaneho, uyu akaba ari umutwe ugizwe ahanini n'abanyamurenge bihagazeho kubera kwishwa no kwangazwa. Bafatanyije n'ihuriro rya AFC M23 bakoze ibitero bikomeye, batangaje ko bafashe ibice byinshi biri strategique birimo agace ka Poizero, Kalingi, Mikenke, Gitavi, Irundu, Kalongi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi na Barutarwitsa nk'uku. Ibice byose bye byarafashwe kandi birinzwe n'ihuriro rinini cyane ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi zoherejwe mu buryo bw'amasezerano rwihishwa. Abarwanyi ba FDLR, inyeshyamba za Wazalendo zizwiho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'abacancuro b'abazungu Kinshasa yakodesheje barimo abenshi baturutse muri Amerika Latine ndetse banarwanye mu ntambara ya Ukraine nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Ese intambara ihanganishije aya mahuriro yose akomeye Trump yavuga ate ko yarangiye? Ntabwo byagarukiye aho. Ku itariki ya 8 Nyakanga 2026 ni ukuvuga mu minsi mike ishize cyane, imirwano yongeye kura mu buryo bukomeye cyane muri ibi bice. Urugamba rwahuje ingabo za FARDC n'abarwanyi batwirwaneho rwabereye cyane mu bice bya Rugezi, Murima, Poizero, Kazaroho, Bilaro mbiri ndetse no muri Mikenke. Ibi bije byongera ku mirwano yari yabaye mu mpera z'ukwezi kwa Kamena 2026 yari yiganjemo ihangana rikomeye hagati ya Wazalendo na AFC M23 mu bice byegereye umujyi wa Ngungu mu karere ka Masisi ndetse n'ahandi nka Rubaya, Bibwe, Minjenje na Pinga. Uko amakuru abigaragaza, intambara irarimbanyije. Ibi byose Trump abitangaje mu gihe hari abasesenguzi n'inzobere muri politiki mpuzamahanga banenga bikomeye uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwara muri iki kibazo. Amerika inengwa kubogamira bishishikaje ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa ikora amakosa igahunyura amasezerano basinye ariko ntigire uburyo iryozwamo ibyo ikora, ahubwo Washington igashyira imbere iturufu yo gufatira u Rwanda ibihano gusa, yirengagije uruhare rwa Kinshasa mu kwimakaza umutwe wa FDLR n'urwango rushingiye ku moko. Ibi byashimangiwe mu kiganiro gishya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aherutse kujyana na televiziyo ya France 24. Muri kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye mu buryo bwimbitse ko nta gisubizo na giti ibihano bya Amerika bishobora kuzana mu gukemura amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati mu magambo ye, mbere na mbere ibihano bibogamira ku ruhande rumwe kandi nta musaruro na muke byatanga. Gutanga ibihano si inshingano y'umuhuza. Niba umuhuza abona ko gufata ibihano ari ngombwa, kwifatira uruhande rumwe ni nko koshya urundi ruhande rukomeza gukora amakosa. Minisitiri Nduhungirehe yagiye kure yerekana ishusho nyayo y'ikibazo ati, ariko ku rundi ruhande tubwira umuhuza wacu ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko twagiranye amasezerano n'uruhande rwitwa RDC kandi rwemeye ko rugiye guhagarika imirwano no gusenya FDLR. Ariko se amahoro yaboneka ate mu gihe uruhande rumwe ariko gusa rwubahiriza ibyo rusabwa mu masezerano?
Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko ingaruka zo kukogama kwa Amerika zatangiye kugaragara ku mugaragaro. Kubera iki? Kubera ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo zongereye ibitero mu buryo bweruye ku banyamurenge muri komini ya Minembwe no mu birindiro bya AFC M23. Impamvu nimwe gusa, Perezida Felix Tshisekedi yabonye ko Amerika yamubereye ikiraro, akabona ko ntacyo imutwara, akabone nubwo yarenga ku masezerano ya Washington, bityo agahitamo intambara aho guhitamo ibiganiro no gushyira mu bikorwa ibyo yasinye. Minisitiri yasoje agira ati gukomereza muri uyu murongo ni bibi cyane, dukwiye kwicara ku meza buri ruhande rukubahiriza ibyo rusabwa mu masezerano. Mu gusoza turabona neza ko kugeza ubu amasezerano ya Washington yasinywe muri 2025 afatwa nk'ataratanze umusaruro wari witezwe. Ntabwo ari uko amasezerano yari mabi, ahubwo nuko leta ya Kongo yakomeje kurenga ku gahenge, inakomeza gushyigikira no guha intwaro umutwe wa FDL uharanira guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse ugashyira ku ibere abarwanya leta y'u Rwanda bose. Kuba rero Perezida Trump yivuga imyatoko ya garuye amahoro, akavuga ko intambara yarangiye nyuma y'urupfu rw'abantu miliyoni 15 bishwe, avuga ko bakaswe imitwe, n'imvugo y'ikirere n'ikibuga cya politike cya Amerika kigamije kwiyerekana neza imbere y'abaturage babo. Ariko ku baturage bo muri Minembwe, Masisi na Rubaya bararabumva urusaku rw'imbunda, intambara iracyari yose. Ni byiza ko umuhuza adakoresha amasezerano y'amahoro nka trophy cyangwa igikombe cyo kwibonekeza ngo abone ibihembo bya Nobel, ahubwo akwiye kumanuka agashyira igitutu kuri leta ya Kinshasa igahagarika gukorana n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR ndetse n'indi bakorana. Ngira ngo murabizi ko na P5 ya Kayumba Nyamwasa yamaze kwinjira muri game, kuko nibidashoboka ukuri guhari nuko intwaro zizakomeza kuvuga kandi abaturage bakomeze kubabara. Murakoze cyane gukurikirana isesengura ryacu ry'uyu munsi, ntimwibagirwe kandi subscribe, like no gusangiza abandi inkuru kugira ngo ukuri kugere kure. Turabakunda, naho utaha.